Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Abdal Qiraat 1. Ad-Dersu Salis vel Erba'une. 43. Sabak. Sahihun densoluk için. Tabibun tabip. Maridun orulu. Devaun darı. Daun oru. Muayenetun jardan beru. Şifaun şifa. İsobetun cedu. İddetun bir nece. Esnaa arasında. Mustaşfa şifakana. Jolsa orukhana. Lem yaktub cazbadı. Saydaliyetun darıkhana. Eczakhanetun buldağı darıkhana. Ana sahihun ve ente maridun. Menin densolugum için jana sen orulusun. Abdullah sahihun ve ahuhu Abdurrahman maridun. Abdullah densoluğu için cananın ağası Abdurrahman orulu. A'ta tabibul marida davaan. Tabip oruluğa darı verdi. Ayna yuba'ul adviyetu. Darı kayda satılnat. Fi saydaliyeti darıkhanada. La tazahhaku esna'ad dersi. Savaq arasında külbögülü. Marida Osmanu 5 ayyamin felem yethab fi esnaiha ilal medreseti. Osman 5 gün orudu. O 5 gün içinde medresege bargan жоқ. İsta'malid davaa iza kunta maridan. Darı koldan eger orugan bolsa. Zahaba tilmizu ila nahrin fi yawmi baridin. Okucu soğuk günde daryaga bardı. Faqtasila huna fa asabahu maridun. Tigil kölde juundu. Son oru ağacı etti. Fa'khazahu ilal müsteşfe. Soğanı orukhanaga alıp gitti. Ceşbaqanaga. Fa'ayenehu tabibu fekeşef da'ahu fa'atahu davaa. Darıger ağacardan berdi. Son anın orusunu açıkka çıkardı. Son ağa darı verdi. Baqiya tilmizu maridun ala firashihi iddete ayyamin. Okucu tejokta bir neçe gün kaldı. Ve kana yabki kesiran. Cenal köp ilaytili. Ba'da 3 asabi'a şufiyet tilmizu min maradihi ve zahaba ilal medreseti. 3 cumadan keyin okucu orusundan şifa taptı. Cana medresege vardı. Hal sa'altel muallime an hazil mes'aleti sa'bati? La ma sa'altuhu. Muallimden bul oğur masile jönünde soradın mı? Yok. Soragan yok munanı. Lima lem tes'alhu. Emne üçün anı sorawadın? Kana yacibu aleyke en tes'alehu anha. Andan almaseleni soruğun sağa vacip bulat. Jolsa sağa vacip bulat. Andan almaseleni soruğun. Ana mubtada sahihun haber ve atıf ente marizun cümlesi. Ana sahihun cümlesine matıf bulat. Ana sahihun özü matıfın aleyh. Ente mubtada marizun haber. Abdu muzaf Allah muzaf ileyh. Muzaf muzaf ileyh bir mubtada sahihun haber. Ve harfet ve cümle amatıf. Ahuhu izafa bolt mubtada. Ahu muzaf hu muzafın ileyh. Abdu muzaf ar-Rahman muzafun ileyh. Muzaf muzafla birigip ahuhudan bedel bulat. Marizun haber. A'ta moz fiil. At-tabibu fiil. El-marizu birinci maful. Devaan ikinci mafulu. Ayna istifhamiye zarf makan. Yuba'u fiiliden. Yuba'u meşhul fiil. Aduviyetun naibu fiil. في جرى الصيدلية المجرور جر مجرور متعلق تقدر داغ يباع فينا بينات لا نفي تضحك مزور من في تضحك مزور فيل واو فايل جوزة فايل أصلا كم زمر مستتر جشلغان أثناء مضاف الدرس مضاف إليه مضاف إليه بريف ظرف الزمان تضحك فيل مريضة موز فيل عثمان فايل 5 عدد أيام معدود عدم معدود بريف zarf zaman fa harfata lam cazma yazhab muzari meczuma yazhab öz muzari fiil foilasında huwa zamir mustatir jashan huwa raji usman gaytat fi jar as-sanai majrur jar majrur muta'alliq yazhab fi'il baynat asna öz muzaf ha muzafun ilayh ila jar al-madrasati majrur jar majrur muta'alliq yazhab fi'il baynat lam cazma bu bir fiili cazm qiluvchilardan istamali amir fiil foilasında zamir mustatir jashan ad-dawa maf'ulun bih İza harf şart kunta fiil şart kun öz afan yoksa ta ismi marizun haber. Bunun cevap şartı istimal fiili bulsun. Harf şart fiil şartı cevap şart bulat. Zahaba muz fiil tilmiz fiil ila jar nahr majrur jar majrur mutaalliq. Zahaba fiil baynat fi jar ayyam majrur jar majrur mutaalliq. Zahaba fiil baynat ayyam özü mavsuf baridin sıfat. Fa harfat va iqtasala muz fiil فايل هو زمن مستتر هو راجع تلميذ وقيتت هناك ظرف مكان يغتسل فيه فأخرفت فأصابه معطف يغتسل معطف عليه أصاب موظفين هو زمن متصل ذنبال ما خنا مفهوم به مريض فايله فأخرفت فأخذه جملة فعل معطف أصابه معطف عليه أخذ موظفين واو فايل هو زمن متصل ذنبال ما خنا مفهوم به لا جرى المستشفى مجرور جر مجرور متعلق أخذ فينا بينات فخرفت عينه جملة
matif bolat. Akhazu fe'line. Ayanahu öz mavzu fe'l. Hu maf'ulun bih. At-tabib fa'ilun fa harfat va kashafa mavzu fe'l. Fa'ilasa huwa zamir mustatir jashlan wa raj tabib qaidat. An da'ahu an maf'ulun bih. Da öz muzaf hu muzafun ilayh. Fa harf ta'ata mawzu fe'l. Fa'ilasa huwa zamir mustatir jashlan wa raj tabib qaidat. Hu muakhir mansub maf'ulun bih. Birinci maf'ul dawa'an ikinci maf'ul. Baqiya mawzu fe'l at-tilmiz fa'il maridun fa'ilun hal. Ala jar firashihi majrur jar majrur muta'alliq baqiya fe'lne baylanat. Firash ism muzaf hi muzafun ilayh. Iddata adat ayyamin ma'dud. Adat ma'dud birig maf'ulun bih. Maf'ulun bih desek de bolat, olsa maf'ulun fih desek de bolat. Wa atıf kana ma'tuf baqiya ma'tufun alayh bolat. Kana fa naqsa اسمنا هو زمن مستتر جشان هو رجع تلميذ قاعدات التلميذ قاعدات يبكي جملة فعلية فنقصان خبر يبكي يزم مزور فعل فعل هو زمن مستتر جشان هو رجع تلميذ قاعدات كثيرا مخصوص مفعول مطلقا صفاته تقدر ده بكاء مفعول مطلق حذف بعد مضاف ثلاثة مضاف إليه بيجيب عدد أسابيع معدود عدد معدود بيجيب ظرف زمان فيها فعل فيها مشغول فعل التلميذ فاعل من جر مراضيه ماجر وجر مجرور متعلق فيها فعل بينات مراضي مضاف هي مضاف إليه وعطف ذهب معطف فيها معطف عليه بدأت ذهب موظف فاعل استهوى زمن مستتر عشان ورجع تلميذ قاعدات إلى جر المدرسة مجرور جر مجرور متعلق ذهب فعل بينات هل استفهام جملة مستفهم سأل موظف تعرف إلى المعلمة فاعل عن جر هذه مجرور جر مجرور متعلق سأل فين بينات هذه يوز موصف المسألة صفات مسألة موصوف الصعبة صفات لا حرف رات ترك ترجح ما نافي سأل موظف تو فاعل هو زمن التصل در دنبال مخانه مفعول به كان فعل نقصان من هو زمن مستتر جشلان هو رجع التلميذ عبارات يجب خبر فعل نقصان يجب اسم ظرف عليك جر مجرور متعلق يجب قبيلنا أن تسأله جملة أن نسبة تسأل جملة منصوبة نسبة منصوبة من بريك مخنا مرفوع يجب فاعل بولد تسأله اسم ظرف فاعل أصلا تزمن مستتر جشخان هو زمن متصل در مخنا مفعول به عن جر ها مجرور متعلق تسأل فينا بيننا والله أعلم الصواب.